hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no hicimos nosotros. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapho ufika khona ke lo mbukiso wakho Simanzozo sekulethela zona ke indaba efika ngaso ke isichithile indaba ke yeblisi nepucuzeko kanye nomcineka isithanda ke ukwenyukela ngempela njengoba ke ubona lapha ke uMusa Sikhosana ke edlala i-keyboard yeinsimbi lapha ke zengoma ke ethinda kakhulu yayo ke iblisi wabe seyiposta ke naye lapha ke umcineka uXolani ke umnikazi ke wayo ke ipucuzeko noma ke umphathi wepucuzeko njengoba ke wayesho ke lapha ukuthi ngempela ke kuyobe konakele lapha ke kuyipucuzeko uma ke iblisi ke izingena ke ngazo ke lezi insimbi yengoma ke etrenda kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana ke ethi ke Bhincalami awuyizwele ke nazi ke insimbi ke Ai, kakak merda. Cuidado, deixa ela paz, deixa ela paz. Deixa ela paz,